ye kan wo mo ma Ghana concert eye concert anaso obi obedina stage a woji wani ma wo sire ma wo mfe nyina eye wo ya nipa a obedi mu akotempa eye Bob Santo ene eye Judas mo sankrofoi ene be ma Ghana eye demre bi atwam Santo be free mu eye 2022 not which is 22 years ni a Santo owuye na ne wu achi no ensem bebre na ye de bo nipa de owu a ontimi be sori enka se ne kumi anase se ne kumi ene ne yire anase ne kanchima Auntie bi abeka se abechire mu ekwan ye fa so a eye Bob Santo wo ye message so be like attention TV misrewa sanso ehye maye na sanso ebo adoma no so mai se ne obehu ne ekoso Auntie bi se na Santo eye ne country na mistake bi a wa ye no won sanso ye biem ti wo ka na Santo ewo yire mu mienu dada nenso na woni bi da ne nyina asem na di asem abaye ya eye Nana Brown Nana Mama Brown na kole ya oye ni made o see ansa na obenya sinitwa ne bi atwa no directors no ene wo de da no Auntie bi se no crepa na first no na ekoso nenso na omo penso no de na ne omo bedi nti ena ma ode no omo de omho e ma directors no cre enti na Santo eye obi a wodi anim e wo ban ne na tese ono so aye director an sa enti ono so Auntie bi no worry no Auntie bi se nye cocaine ene ku Santo na mo na no ho dodo no ena ma ne di free mu Auntie bi ankasa ensam no anu odi mu nchire mu aba me entie no e wo fifi pride ahweye emra Auntie bi mo time no sisi ano beti ya yes se o pe role play wo ye acting money ade your friends producers no hwan no age so ma we one sana your friend say o mama that role no but time and experiences bisa no e bi ba mu oh your time na e wo mu kra nya din sei but na wo mu wow me so me ne Santo twempena denti empra na one ne twen no o pe wo ne wo kwa out ansa na yeah o pe me ene wo kwa atansa na o ma wo oni me anko out so oni me kwa out na me yoba me ka ho e won komode nti o mu jan no am say e basi wa me kra no mo frɛ me agele na Auntie bi ni wo oh okay na agele no mo say agele basi ni enya adwuma bi wo ka so a na o mo say papa bi a friend Santo na o hi oba obeye lead role na obe play role bi nti yenko na me ni o mu nyina ba nti e ba ye beto Judas eni Santo wo ka so a okay nti adwuma ni mu a me ye adwuma ni mu asa papa na ni je me ho de lay Santo me na me ka kire o na o ya wonka na o hyede didi matam ebi wo wa de ni so obo me na obo me ti a kire na fe odi to manim na me se me hwe ni age no na me hwe me ho a me yerenfo bi ba na papa me ye da adwuma nsu mi ni bi ye no chen o say bebre o bebre over 30 years no wanyi tama na on Santo ko out no wow na me nyi sa enti me hwe na me ka kire papa bi guy bo ache eno say na ni age wo hunti na ono sa na ote titwema no nti ekodu agona bodom e wo odi krom na me say edi asukura me ankasa nso me ho twetweme ai me ho twetweme ni padua mu twetweme because enfie bebre wo nenam sa agirigade wo bedi mpade sese wo hu de wo nyame kan so wo ma wo wachi a wo gya wo mo sabe ya unam yi wo de bibi bebe fie na wo ba bedi mankoye basabasa manko twempena mienu miensa enan na mum ba ko pe osanso ye leader of the group also open ade na aka ene ta so de ti papa ne kan am so Bible mami mie no nkenkan keke nti agona bodom ho a eya Bible de ya odi krom ya Bible de na okay oh fifi Bible what the Bible what the Bible nkomo menene mbo Bible ho Bible de na okay na obi emu na honti ya se there bi o Bible la ya kenkan ya yi sa ya woni pade nipa de ne de Bible nipa de ne de nipa de ne once wo dem na wadwale na ukoda na adam paso a wadwale awie no na se wo ba bia powder na do na ba kwa twere na de ba kwa twere eno na ye Bible no eno na ye Bible na ye kenkan okay so yire de na ya o kenkan na ye Bible ye Bible okay I see obi nti ase okay ya nsem bi wo mo bebusa ni enkyere obi wo be kan pay okay but ye Bible akola bi ti a onim de wo pesa o it that say o Thursday ya gona bodom odi krom
odi krom na me nim sa mawia me ho akoyo ameba sa me sole kra na unsa ye de ono ye mpe hotel ma na sa ye de ntoma ye boha ye si ntoma no obi so abosa ntoma na ni gebe hyem wane na hye ode ye odi ana dabi na why ho ne dia onu Santo na ye leader ni nti no da baabi o na inside ho no ho na concert ho na actually koso ho voice ne se ho na waje unkoda hotel o ya boba na wie no wabre wo kakra kra ye de ma wo di kwaji hotel se na wo fia wo ga su di wachi e bi kra wanya bi wo kro na so yeah adwuman the first day do feel Santo oh me feel ni kire se na den nso mimi amani nti esa na ne den ne ye eden se nya ade no hwe age no na enya de a eye madwene sameye ena me ne nso na enam aye adwuma wa bie na no osisei na wa mpene nso na osikofie okay sisade wo man mu na enye nne ehase enye nne but ya hwe yie leader are ne de na chese obi anko ho wudi agro ye be yi wadi asembesi timini Santo 96 years 6 years yeah 6 solid years ekoye wo dem a wo ka ho ni me ka ho because no ye ni papa nice one oye ni papa ma mi hu se aware de wontimi nware me no ka so ware me a ebia na enioma nkoyie o cheme on peso obe ware me at that time no worry there be on no ware num tu o no nti na me ka kire wo se bible we me de kwato o me akenka na me din me dwin kwa akire pa ba me bisa me ho nsem bebre se me wi ma mpene a ye pamo me ana wow enti o wi ni nyina na onim so wa ware tu na minim pa and I was starting whole 6 years oh na me nya those days no so sanye na kra nya na abui enti ne yene no mo nim so orewo ene ai hey me ni omo so ye ku pa ba me ni omo nkonda me ndi obi atam da achi bi boye ne sen ya na chese boye ku sa no nipa no abi wo ba na mu pa wo wi obi ayi na chese hey waso be ehye ai me na ma me hu bibi se ukode ti obi ana uni obi konante na oya bema na wo yire a make sure say unni ni yire atem ya be ko tracker nti me dia ne say me pere me hu kukukuku me nkom me kura bia so fie me nkọ kasoa wo ba bi omote ho me nam kra me suro me ho because no bi de bibi bebo me na me dia ne say ye tu track ne dia sa ne wuni ho nti na helele na ya me dia one time ana no so kra no na ni nye meda medi ho okay se medi dia dia ha na ni nje on ha adwen ne dia no so nyawo sa wo ne nchen ana na ni age now they no for na to ni tri so na Santo de wo tie na wo sa wo choke no de no for choke no Auntie B baba ada na ya oyesa because me tis asem se de bia obehu na wa ma me tis say yes we no for no choke Santo pa Auntie B na who papa e mobo yes no wa kan si asem no hu ni hu mobo hu ni hu mobo papa ohun ni hu mobo a ka me koye adwuma ada no anya me mama anya me adwuma na fe wo batete me na me pe me si ehu ka me ye ko acting so a ye play no ye cast me ne no ena Judas ye me ensa no ye cast obaba akoso aka Judas ho wow nti na akwaye se me ni choice asemu ya no odin aho kire di nipa be kwa echi se ne Auntie B ka no ekwe ntwa na mbeso ndewie makra